Ku itariki ya 5 Gushyingo uyu mwaka, Perezida ukuyobora mu buryo butaziguye ushobora kugira ingaruka ku mibereho yawe mu buryo utahita utekereza byihuse yaratowe. Uyu yahise aba Perezida 47 wa Amerika wigeze no kuba 45, ubwo bivuze ko kuba Perezida wa Amerika atari umuhini mushya mu biganza bye ngo umutere amabavu. Perezida Donald John Trump yatsinze uwari bahanganye Kamala Harris n'abari bamushyigikiye nka boss we Joe Biden ugiye gusorwa muri White House n'uwo nawe yayisohoyemo. Ibi bisa nk'umugana abanyarwanda baciye bagira bati isi ni gatebe gatoki kandi ngo burya akebo kagiwa mugarura. Perezida Donald Trump yagiye ashinjwa ibirego bitandukanye ndetse ajuragirizwa mu nkiko. Ku itariki 28 y'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2023 yajuragirijwe mu manza ndetse ashyirwaho impapuro mpuzamahanga zimushyira mu maboko ataraye ngo yasawe igihugu ndetse ngo akandamiza byo guhonyora uburenganzira bwa muntu. Noneho mu mwaka wa 2023 agaruka mu majwi y'abashinjacyaha nyuma yo gukora iperereza ku bikorwa bye by'ubucuruzi. Ibi byose biba nyuma yo umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro New York State Department of Taxation and Finance atangaje ko hari ibimenyetso bigaragaza ko Trump na sosiyete ye Trump Organization bashobora kuba barakoresheje amakuru atariyo bakanyereza imisoro ndetse akiyongera imitungo adafite. Muri uyu mwaka James Carvin, umunyamakuru n'umwanditsi w'inkuru zibanda hanini ku mibereho y'abantu, nawe yashyikirije ubushinjacyaha ikirego ashinja Trump kumukorera ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu myaka hafi 30 ishize. Iri hohoterwa ngo yarikorewe ubwo yahabwaga inshingano yo kwakira Trump mu nzu y'amacumbi muri hoteli ya Bagador Goldman, imwe mu zikomeye muri Manhattan. Ku itariki ya 9 Gicurasi umwaka wa 2023 urukiko rutarufata icyemezo cyo guhamya Trump ibyaha byo gusebya no gukora ihohoterwa rishingiye ku gitsina, rumuhamya ko agomba kwishyura James Carvin amafaranga angana na miliyoni 5 z'amadolari y'abanyamerika nk'indishyi y'akababaro. Mu kwezi kwa gatatu ku mwaka wa 2023 Donald Trump yari mu rugamba rwo kunyomoza bamugeretseho icyaha cyitwa hush money. Ibi byasobanurwa nk'amafaranga atangwa kugira ngo umuntu ahishe amakuru. Iyi dosiye yakurikiraniraga hafi ibikorwa by'amafaranga yishyuwe abagore babiri bashatse kuvuga ko bagiranye imibonano mpuzabitsina na Trump, ndetse n'umunyamakuru wavugaga ko afite inkuru itomo igaragaza ko Trump afite umwana yaba yarabyaranye n'ihabara ritari umugore we Melania Trump. Bahereye aho bamugirikaho ibyaha 34 byo gukoresha inyandiko z'ubucuruzi mu buryo butari bwo. Ibi babishingiye ku mafaranga yishyuye Michelle Cohen, umwanditsi we mu mategeko, kugira ngo ahishe amakuru mbere y'amatora y'umwaka wa 2016. Cohen, umwunganizi wa Trump mu mategeko, yishyuye amadolari agera ku 130 umunyamakuru Stormy Daniels, ndetse andi madolari agera ku 150 ahabwa Karen McDougal's. Aya mafaranga yose yagaragazwaga nk'ayashyizwe mu bikorwa byemewe n'amategeko, nyamara abashinjacyaha bo bakemeza ko atari ukuri. Trump agomba kubihanirwa. Ejo bundi mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka Donald Trump yashyizweho icyaha cyo gukora ibishoboka byose ngo ahindure ibyavuye mu matora yatsinze mu mwaka wa 2016. Abashinjacyaha muri Fulton Court bayobowe na Finn Willis bashyizeho ibirego byinshi ku bantu 19 barimo Trump, bavuga ko bakoze ibikorwa byo kwiba amajwi no gukoresha iterabwoba kugira ngo bahindure amahitamo y'abaturage ku ngufu mu matora yabaye mu mwaka wa 2016 agasiga Perezida Donald Trump muri White House. Ibi byose Donald Trump yabisohotsemo kigabo. Impamvu yo kwemeza ibi ayigaragariza isi yose ku itariki 27 Kamena uyu mwaka, aho yahuriye mu kiganiro mpaka na Joe Biden, maze Donald Trump akagaragura Joe Biden isi yose yirorera, akagerekaho kumutuka amwita igisaza gisinzira mu nama kandi ngari ugomba gushingirwaho ibiri gukorerwa mu iyo nama. Ni mu kiganiro baganiragamo ibijyanye n'imiyoborere, politike z'ubukungu ndetse n'ibibazo by'ingutu igihugu cya Amerika gihura nabyo. Aba bombi bagaragaje ibitekerezo byabo ku nyungu zitandukanye zifitanye isano no kubaho ndetse n'ubuzima bw'abanyamerika. Uko bitwaye mu kiganiro ni kimwe mu byakurikiranwe cyane n'abatuye isi bose ndetse n'abanyamakuru henshi ku isi babigarukaho. Donald Trump agarika Joe Biden, bombi bashyize imbere ibitekerezo byabo kandi bagaragaza impamvu zabo zo gukomeza kuyobora Amerika. Abantu benshi barapfuye n'abandi benshi bazapfa keretse nibongera kubona umuyobozi w'umunyabwenge kandi w'inkwakuzi nkanjye. Nyakubahwa Perezida, ukoresheje ijambo ngo uri umunyabwenge. Wavuze rero ko wagiye muri leta ya Delaware ariko wibagiye kuvuga izina rya kaminuza wizemo. Aho muri leta ya Delaware siho warangirije amashuri yawe se? Kandi nabwo ukayarangiza ari wowe wanyuma mu ishuri ryose? Ntongere gukoresha ijambo umunyabwenge uri kuganira nanjye. Ntukoreshe iryo jambo. Uzi impamvu y'ibise nuko nta kintu kigaragaza ko uri umunyabwenge wigeze ukora wowe Joe. Kuva ku myaka 47 nta kizima wakoze pe. Donald Trump yagaragaje ko bishoboka ko ashobora gutsinda Joe Biden ndetse n'ishyaka ry'abademokrati. Bakibona ibi nkuko byemezwa n'icyabwenge muri politiki, niba atari agakino kakinwe na Trump hacuzwe umugambi wo kwirenza Trump. Ibi byakozwe bite? Donald Trump yari mu bikorwa byo kwiyamamaza, maze Thomas Matthews Crooks, umusore w'imyaka 20, gusaka umuhanga mu guhamya intega bitwa abamudahusha, yabariranyije agahanga ka Trump arakaregira neza, maze akora mu mbarutso ngo yahoranye urusasu mu ruhanga rwa Trump wari uhagaze kuri podium imbere y'imbaga y'abantu muri leta ya Pennsylvania. Maze kubw'amahirwe ya Trump n'abari bamushyigikiye, umusore azibukira impanga ye ahubwo ahusha ugutwi kwa Trump. Ni inzira y'umusaraba Donald Trump yanyuzemo mu nzira yo kwiyamamaza, gusa yarangiye imugejeje muri White House. Utihe muri White House nka Perezida 47 wa Amerika. Reka ndeka guharuka ku nzira ndende itari inzira nziza n'inzitizi zashyizwe mu nzira ashoboraga kugeza Trump ku ntebe yo kuyobora Amerika ku nshuro ya kabiri, gusa byose yabyitwayemo neza birangira ageze ku ntsinzi. Mu kiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku matora akorwa muri Amerika ndetse nuko yakozwe ejo bundi ku itariki ya 5 Gushyingo uyu mwaka yagenze, dore ko ikitari inkuru ari uko isi yose izikaye amatora yasize Trump agaraguye Kamala Harris bahanganiraga mu rugamba rwo kuba Perezida wa Amerika, maze Trump akongera kwerekwa imiryango imwinjiza muri White House.
Muri iki kiganiro ndifashisha ibinyamakuru nka BBC News, ikinyamakuru mpuzamahanga kizwiho gutanga amakuru yizewe kandi acukumbuye ku byerekeye politiki, ubukungu n'imibereho y'abantu hirya no hino ku isi. Nifashishije CNN, imwe mu mateleviziyo akomeye atanga amakuru ajyanye na politiki ya Amerika ndetse n'andi makuru mpuzamahanga, ndetse na The New York Times, ikinyamakuru gikomeye gikorera muri Amerika gifite amateka maremare yo gutangaza amakuru ajyanye na politiki, ndetse kikaba gikunzwe cyane kubera ubushakashatsi bwimbitse gikora ku ngingo zitandukanye za politiki. Ngiye mva kuri micro, nitwa Batorerwa. Ikaze mu kiganiro. Nyuma y'uko Amerika ibonye ubwigenge mu mwaka w'1776 ndetse igahita itora itegeko nshinga mu mwaka w'1787 ku itariki ya 4 Ugushyingo umwaka w'1788, Amerika nk'igihugu cyari kimaze imyaka 11 kibonye ubwigenge cyateguye amatora yacu ya mbere y'umukuru w'igihugu. Amatora yabaye mu buryo bwihariye, aho abatora batari bazi neza umuyobozi bari bagiye gutora. Abaturage batanze amajwi yabo, ariko abadepite bo mu ntara zose nibo bagombaga guhitamo umukuru w'igihugu. George Washington niwe wabaye perezida wa mbere wa Amerika. Yemejwe nka perezida wa mbere wa Amerika ku itariki ya 4 Werurwe umwaka w'1789 nyuma yo gutsinda amatora y'umwaka w'1788. Uyu ni umugabo wahabwaga icyubahiro na buri wese muri Amerika kubera uruhare rwe mu rugamba rwo kwibohora ndetse no gushyiraho amategeko y'igihugu. Yabaye perezida kugeza mu mwaka w'1797 nyuma ya manda ebyiri zose ari perezida. Amatora ya perezida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabaye ku itariki ya 5 Ugushyingo uyu mwaka, akaba yari amatora akomeye cyane kuko yarahanganishije babiri bakomeye bashaka kuyobora iki gihugu. Abo ni Kamala Harris, umudemokrate, na Donald Trump wahoze ari perezida akaba n'umukandida w'ishyaka ry'abarepublikani. Donald Trump is an unserious man. Donald Trump ni umugabo udatekereza neza. Rero ingaruka zo gusubiza Donald Trump muri White House zizaba umutwaro uremereye cyane kuri twe. Mutekereze ku byo ateganya gukora nituramuka twongeye kumutora nka perezida wacu. Kamala, uri visi perezida udushyira mu bibazo gusa. Uko byumvikana wana wa perezida umeze utyo, ntabwo twakwirengagiza izi ngaruka rero ngo tugushyireho nka perezida wacu. Kamala, turakwamaganye, va mu matora agira bwangu. Turakwamaganye. Muri aya matora Kamala Harris yagize amajwi agera kuri 39,000,000, abantu 87,000 ndetse n'abandi 346 ibingana 47.7%. Mu gihe Donald Trump wanatsinze aya matora agize amajwi agera kuri 73,000, abantu 419 ndetse n'abandi 837 ibingana 55.7%. Aya matora musigaye yiyongeje indi manda, dore ko yari yarigeze kwibera muri White House kuva mu mwaka wa 2016 kugeza ku itariki ya 20 Mutarama mu mwaka wa 2021 nka perezida wa Amerika 45. None ubu yongeye gutorwa nka perezida wa Amerika 47 muri manda izamugeza mu mwaka wa 2028. Amatora yabaye mu mwaka wa 2024 yari imihanganire kabije hagati y'abakandida bombi, aho byagaragariye mu bikorwa byabo byo kwiyamamaza muri leta zizwi nka swing states. Izi leta ni zimwe mu zigira uruhare runini mu gutanga amajwi menshi nubwo rimwe na rimwe bijya bihindagurika bitewe n'uko abaturage babona abakandida. Muri izi leta harimo Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Wisconsin ndetse na Pennsylvania, aho gutwi kwa Trump kwagiriwe inshabure nyuma yo guhushwa isansu ryari ryabaranijwe mu ruhanga rwa Trump. Amatora ya perezida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igikorwa gikomeye kandi giteganwa n'amategeko, kikaba gikorwa mu buryo bwihariye. Ni igikorwa gikorwa mu buryo butatu busa n'ubutandukanye n'uburyo amatora akorwa ahandi henshi ku isi. Mbere na mbere mu cyiciro cyitwa ikibanze primaries and caucuses, amashyaka atandukanye akora amatora y'imbere mu ishyaka cyangwa se inama z'abanyamuryango zizwi nka caucus. Ibi bikorwa kugira ngo hatorwe intumwa zizagira uruhare mu gutora umukandida uzahagararira ishyaka mu matora ya perezida. Abakandida batandukanye bariyamamaza, hanyuma batsinze muri iki cyiciro bakemezwa nk'intumwa bizeye ndetse bagahurizwaho amajwi yose n'abayoboke b'ishyaka ryabo. Gusa aha ntabwo ishyaka riba riremeza umukandida umwe uzarihagararira mu matora umwe ushobora kuzatorwa nka perezida. Icyo bamaze gukora aha ni ugutoranya intumwa zizagira uruhare mu gutoranya umukandida umwe uzaziserukira mu ishyaka ryose muri rusange. Umukandida agomba kuba yujuje ibisabwa n'amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo yemerwe kwiyamamaza. Ibi birimo kuba ari umwenegihugu wa Amerika, kuba afite imyaka 35 cyangwa hejuru yayo, no kuba yarabaye muri Amerika byibuze imyaka 3 mbere yo kwiyamamaza kwe. Iyo barenze icyiciro cy'ibanze aho buri shyaka rihitamo intumwa zaryo mu matora, noneho hakurikira icyiciro bita National Convention. Aha amashyaka abiri akomeye hari muri Amerika, ishyaka ry'abademokrate n'ishyaka ry'abarepublikani akora inama nkuru. Muri iyi nama intumwa zatoranijwe muri buri shyaka zemeza umukandida uzahagararira ishyaka ryabo mu matora ya perezida. Ni ukuvuga ngo intumwa zose zatowe n'abagize ishyaka ry'abademokrate. Aha ritora umukandida umwe uzahagararira ishyaka ryose mu matora, n'abarepublikani nabo bagatora uwabo. Aha noneho ihangana mu matora ntabwo riba rikibarizwa 100% mu mashyaka gusa, kuko abakandida babiri baba bahanganye baba bamaze gushyirwa habona ikiba kigiye gukurikiraho n'amatora nyirizina, none hasiga umwe mu bakandida babiri abaye perezida wa Amerika. Iyi nama ikorwa hagati y'ukwezi kwa 8 no kwa 9 mu gihe amatora bazaba nyuma y'amezi 3 cyangwa 4, kuko amatora ya perezida wa Amerika iteka akorwa mu kwezi kwa 11. Ibyo wumvise nibyo. Ibyo ko amatora ya perezida wa Amerika iteka akorwa mu kwezi kwa 11 ni ukuri kandi ni ihame, ni ibwiriza ndakuka. Uti kuki rero? Amatora nyirizina muri Amerika aba ku munsi wa kabiri w'icyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa 11 buri nyuma y'imyaka 4, kuko ariho manda y'uwatoye nk'umukuru w'igihugu birangiye.
mu myaka yo hambere amatora y'abayobozi bakomeye muri Amerika nka perezida yabaga mu bihe bitandukanye bitewe n'imiterere y'ubukungu n'imihindagurikire y'ibihe. Amatora ya perezida wa Amerika agengwa n'itegeko nshinga ryashyizweho mu mwaka w'1787. Iri tegeko ryateganyije ko amatora y'abayobozi bakuru muri Amerika harimo na perezida agomba kuba mu gihe cyihariye kugira ngo habeho guhuza ibikorwa by'amatora n'ibindi bikorwa bya politiki. Mu mwaka w'1845 niho hashyizweho itegeko ryo guteganya amatora y'umuyobozi w'igihugu muri Amerika kagomba gukorwa ku munsi wo kwa kabiri w'icyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa 11, byose babishingira ku ngingo ya kabiri y'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryo mu mwaka w'1887. Impamvu y'ingenzi yo gushyira igihe gihamye kandi kizwi n'abaturage ba Amerika bose ni ukugira ngo habeho gahunda ihamye kandi iteguye neza izajya ifasha abaturage gutegura no kwitabira amatora. Indi mpamvu ni uko kera Amerika yashingira ku bukungu bwayo ku buhinzi. Mu gihe cy'ukwezi kwa 11 abahinzi babaga baramaze kurangiza ibikorwa byabo byo guhinga no gusarura, bityo bakaba bafite umwanya wo kujya mu matora. Icyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa 11 kirangwa n'imiterere myiza y'ikirere, ibyatekerejweho nk'ibyafasha abanyamerika kutagorwa n'ikirere ndetse n'inzira mu gihe bajya gutora. Naho kuba amatora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarashyizwe ku munsi wo kwa kabiri byo babishingiye ku kuba umunsi wo kwa kabiri w'icyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa 11 uba ari umunsi ukurikira umunsi ukomeye w'ubucuruzi hariya muri Amerika, ni ukuvuga umunsi wo kwa mbere. Uyu munsi wo kwa kabiri worohereza abaturage kujya gutora batiriwe bahangayikishwa n'ibikorwa by'ubucuruzi. Ibi bituma abatora babasha kwitabira amatora mu buryo bworoshye, ntibahangayikishwe no kudakora neza cyangwa guciciriza imirimo yabo y'ubucuruzi ndetse n'iyindi. Amatora y'umukuru w'igihugu muri Amerika akorwa hifashishije uburyo bita electoral college. Ni uburyo bwihariye kandi bufite amateka akomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni amatora yifashishwamo intumwa zatuwe n'abaturage, ntabwo ari abaturage batora perezida mu buryo bw'ako kanya cyangwa bweruye. Ibi bisobanuye ko nubwo abaturage baba bakunda umukandida runaka ku kigero cyo hejuru, bitavuze ko ari uzaba perezida byanze bikunze, kuko abaturage badatora perezida, ahubwo batorera intumwa zizajya kubahagararira mu matora nk'abafite ijambo n'umwanya mu nteko ishinga amategeko y'igihugu. Gusa izi ntumwa nazo zigatora zigendeye ku abaturage bo muri leta zitandukanye bahundagajweho amajwi. Abaturage batanga amajwi yabo mu matora binyuze mu buryo butandukanye bitewe n'aho bari. Bamwe bashobora gutanga amajwi yabo bakoresheje inyandiko ibizwi nka ballots ziriho amazina y'abakandida. Mu bice bimwe na bimwe abantu bashobora gukoresha mudasobwa cyangwa ibikoresho by'ikoranabuhanga kugira ngo batange amajwi yabo. Habanza kubarurwa amajwi y'abatoreye ku biro by'itora, hagakurikiraho abatoye bakoresheje iposita. Abashobora no gutora mbere y'umunsi nyirizina n'amatora, hanyuma hagakurikiraho kubarura amajwi y'abasirikare ba Amerika gusa bari hanze batari imbere mu gihugu muri Amerika. Gusa none hari igihe biba ngombwa kubara mu buryo busanzwe mu gusubiramo neza amajwi. Buri leta ibifite amategeko abigenga agena abemerewe kubara amajwi, aho rubanda rushaka kubigenzurira ruba ruri, ndetse n'ahindurerezi ziba ziri kugira ngo bikorwe neza nta buriganya. Uburyo bwo kugira intumwa zitorera abaturage muri leta runaka mu matora bushobora gutuma umukandida atsindira umwanya wa perezida nubwo yaba atabonye amajwi menshi y'abaturage, ibizwi nka popular votes. Urugero rwa vuba aha ni urwo mu mwaka wa 2016 aho Donald John Trump n'amajwi 308 yatowe nka perezida agahigika Hillary Diana Rodham Clinton we wagize amajwi 227 mu matora yakozwe n'intumwa za rubanda. Gusa mu matora rusange agirwamo uruhare n'abene igihugu bose, Hillary Diana Rodham Clinton yari yahigitse Donald John Trump kuko yatowe n'abanyamerika ku kigero cya 35.8%, mu gihe Trump yari yatowe ku kigero cya 32.9%. Urundi rugero rwa vuba cyane ni urwo mu matora y'umwaka wa 2020 aho John Robert Biden Jr. uzwi nka Joe Biden yatsinzuraga Donald John Trump mu buryo Donald Trump we kugeza amagingo yanga atarumva neza, ndetse yavuze ko bwabaye mu buriganya. Nubwo muri amatora y'umwaka wa 2020 Joe Biden yabonye amajwi agera kuri 306 mu gihe Donald Trump we yabonye amajwi agera kuri 132. Ibyerekanaga neza ko Biden yari afite intsinzi ikomeye muri electoral college, nubwo Trump we yari afite amajwi menshi cyane y'abaturage bizwi nka popular vote muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byose byazamuye impaka ku bijyanye n'ukuri kwa nyako ku buryo amatora akorwa muri Amerika no ku ngingo yo guhindura cyangwa se gukuraho uburyo bwa electoral college mu matora ya perezida wabo, kuko abantu benshi bemeza ko iyi system ituma habaho icyuho hagati y'amajwi y'abaturage n'ibyemezo bifatwa n'intumwa zabo mu matora. Leta ya California mu matora ifitemo intumwa 55 mu gihe Wyoming ibifitemo intumwa 3 gusa. Uyu mubare w'intumwa ni ugira ingaruka ku buryo amajwi atangwa ndetse no ku ntsinzi y'umukandida runaka, kuko izi ntumwa arizo zihundagaza amajwi ku bakandida babiri baba bahanganiye kuyobora Amerika, umwe uturutse mu ishyaka ry'abarepublikani n'undi uturutse mu ishyaka ry'abademokrate. Hanyuma utowe n'izi ntumwa hagendeye ku majwi babonye akaba ari uhabwa ububasha n'uburenganzira bwo kuyobora Amerika nka perezida. Muri Mutarama y'umwaka ukurikira amatora yabayemo nibwo watsinze amatora atangazwa ku mugaragaro ndetse agahabwa uburenganzira bwo gutura muri White House, ndetse hagakorwa n'ihererekanya bubasha agatangira akazi ke nka perezida wa Amerika. Donald John Trump mu gihe cy'ubukangurambaga bwe bwo kwiyamamaza mu matora ya perezida yagaragaza imigambi myinshi yihariye ashaka kugeraho mu gihe yabatsinze amatora. Mu buryo bwagutse Trump yibanze ku ngingo 3 z'ingenzi: ubukungu, umutekano n'uburezi. Abakurambere bacu bubatse igihugu cyacu bagisiga heza, bubatse igihugu cyacu barabikoze. Gusa ikibazo ni uko ubu dufite abanyapolitike b'injiji basubije igihugu cyacu hasi. Gusa ayo ni amateka, ubu dufite umupira. Ikintu mbasaba ni kimwe gusa, ni ukujya gutora, kuko n'umutora mwese tuzatsinda. Tuzubaka imijyi yacu harimo n'umurwa mukuru wacu Washington DC, tuhagira igicumbi cy'umutekano n'isuku.
tuzigisha abana bacu gukunda igihugu cyacu, kubaha amateka yacu no kubaha ibendera ryacu rya Amerika, nzaboneraho kunegura inyigisho z'amoko no guca ibitekerezo by'ikuzimu byigishwa mu mashuri yacu. I will defend religious liberty, I will restore free speech, and I will defend the right to keep and bear arms. Kandi tuzarwanya ubutinganyi, nzarengera umudendezo w'idini, nzagarura ubwisanzure mu kuvuga. Trump yavuze ko azakomeza guteza imbere ubukungu bwa Amerika binyuze mu guhindura politiki z'imisoro. Yashimangiye ko azakomeza gushyira mu bikorwa politiki z'imisoro zigabanya imisoro ku bigo n'abantu ku giti cyabo. Ashimangira ko ibi bizatuma habaho izamuka ry'ishoramari muri Amerika. Yijeje abanyamerika ko azagabanya umusoro w'inganda z'imbere mu gihugu, cyane cyane inganda zikora ibikoresho by'ikoranabuhanga n'imodoka. Yavuze ko azakora ibishoboka byose kugira ngo buri munyamerika wese ufite imbaraga ndetse ushoboye gukora wese abone akazi. Ku bijyanye n'umutekano, Trump yashimangiye ko azongera ingingo y'imari y'ingabo kugira ngo zishobore guhangana n'ibibazo by'umutekano bishingiye ku iterabwoba no ku bindi bibazo byugarije igihugu. Yijeje abanyamerika ko azashyiraho amategeko agenga abinjira mu gihugu, harimo no gukaza uburyo bwo kugenzura abinjira ndetse n'ibyinjizwa mu gihugu. Trump yavuze ko azakomeza gahunda yo kurwanya iterabwoba no gukorana n'ibihugu bitandukanye kugira ngo habeho umutekano urambye ku munyamerika wese aho yabarizwa ku isi hose. Mu rwego rw'uburezi, Trump yashyize imbere gahunda yo guteza imbere uburyo bwo kwiga. Yavuze ko azashyigikira gahunda zo guteza imbere uburezi bw'abana bato ndetse no gutanga amahirwe angana ku banyeshuri bose. Yashimangiye ko azashyiraho gahunda zigamije kwigisha abanyeshuri ibyerekeye amateka ndetse n'umuco w'igihugu cyabo. Trump yashimiye abanyamerika benshi abababaza, maze abasezeranya ko azagerageza kugabanya ibiciro by'amashuri makuru na za kaminuza kugira ngo buri wese abone amahirwe yo kwiga. Ibi byose nibyo byatumye benshi mu banyamerika bumva ko Trump ari ukwiriye kuba umuyobozi wabo, maze abanyamerika barongera baramutora bizeye ko azabagezaho politiki ihamye, cyane cyane mu bukungu, umutekano ndetse n'imiyoborere myiza. Trump yakoresheje itangazamakuru ryo kuri internet na televiziyo kugira ngo agere ku baturage benshi kandi abageze ibitekerezo bye. Uburyo yakwirakwizagamo ibitekerezo bye byatumye abasha kubaka no gukomeza umubano mwiza hagati ye ndetse n'abamushyigikiraga. Gukoresha imbuga nkoranyambaga nka Twitter na Facebook byafashije Trump kugera ku banyamerika benshi. Ibi byatumye ashobora gutanga amakuru vuba kandi akoresha imbuga nkoranyambaga ahangana n'abamurwanyaga. Muri manda ye ya mbere hagati y'umwaka wa 2016-2020, nka Perezida Donald Trump yashyizeho politiki y'ubukungu ihamye, dore ko ari n'umuhanga mu bukungu kuko yaminuje mu masomo ajyanye nabwo. Imwe muri politiki y'ubukungu yashyizeho ni American First. Politiki yari igamije kongera umusaruro w'igihugu nka Amerika ndetse no kugabanya umubare w'abimukira. Yagabanyije imisoro, ahindura amategeko y'imisoro mu mwaka wa 2017 binyuze mu itegeko ryiswe Tax Cuts and Jobs Act. Iri tegeko ryagabanyije imisoro ku bigo by'ubucuruzi, bikaba byaragize uruhare rugaragara mu gutumagiza inyungu z'ibigo by'ubucuruzi ndetse no gutuma hangwa akazi gashya. Mu gihe Trump yari perezida 45 wa Amerika, ubukungu bwarazamutse cyane, umubare w'abakozi ukomeza kwiyongera ndetse n'umusaruro mbumbe w'igihugu urazamuka. Uburyo bwo gucuruza nabwo bwarahindutse binyuze mu masezerano mashya y'ubucuruzi Trump yasinyanye n'ibihugu bitandukanye harimo nka Canada ndetse na Mexique mu cyiswe USMCA. Aya masezerano azasimbura yari asanzwe ya NAFTA. Trump yashyizeho ingamba zikomeye zo guhangana n'abimukira. Yatangije gahunda yo kubaka urukuta ku mupaka wa Mexique no gushyiraho amategeko akomeye agenga abinjira mu gihugu. Ibi byateje impaka nyinshi mu gihugu no hanze yacyo. Gusa none byagaragaje ubushake bwo gukuraho imigenderanire itari ngombwa hagati y'Amerika n'ibindi bihugu. Muri iyi manda, Trump yagize uruhare runini mu guhindura politiki z'ubuzima. Yakuye Amerika muri gahunda ya Obamacare Affordable Care Act. Iyi ni gahunda y'ubuvuzi yashyizweho na Perezida Barack Hussein Obama mu mwaka wa 2010 mu rwego rwo guhindura uburyo bwo kubona ndetse no kwishyura ubuvuzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Intego nyamukuru ya Obamacare kwari ukugabanya ibiciro by'ubuvuzi no kongera umubare w'abantu babona ubuvuzi bwiza. Obamacare yashyize uburyo bwo gufasha abantu kubona ubwishingizi mu kwivuza, cyane cyane ku bantu bafite ubushobozi buke cyangwa se badafite akazi, harimo no gushyiraho amasoko y'ubwishingizi bw'ubuvuzi, Health Insurance Marketplace, aho abantu bashoboraga kugura ubwishingizi ku giciro gito. Obamacare yashyizeho amategeko arinda abakiriya bayo, harimo nko kutemerera ibigo nderabuzima kwishyuza amafaranga menshi umurwayi urwaye indwara zifitanye isano n'amateka, nk'ihungabana rishingiye kuba ryarakomotse ku buzima umwana yavukiyemo cyangwa se ubw'ababyeyi be babayemo bamutwite. Iyi gahunda ya Obamacare Trump yayisimbuje izindi gahunda nazo zari zigamije kugabanya ibiciro by'ubucuruzi ndetse n'ubwisungane mu kwivuza. Ibi bituma habaho impinduka mu bijyanye n'ubuzima bwiza mu baturage ba Amerika. Trump yahinduye imibanire ya Amerika n'ibindi bihugu. Yashakishije uburyo bwose yanyuramo agakuraho amasezerano menshi y'imibanire yari asanzweho, harimo amasezerano ajyanye n'imihindagurikire y'ikirere Paris Agreement ndetse n'amasezerano ajyanye n'imibanire ya Amerika na Iran azwi nka Japan. Ibi byatumye Amerika igabanya uruhare rwayo mu bibazo mpuzamahanga. Gusa none ku rundi ruhande, ibihugu bimwe na bimwe ntabwo byishimiye impinduka za Donald Trump. Manda ya Trump ya mbere ni imwe mu zateje impungenge ku burenganzira bwa muntu, aho bamwe bavuga bakemeza neza ko ibikorwa bye byatumye habaho ivangura rishingiye ku moko no ku gitsina. Trump yashyize imbere ibikorwa byo kurwanya iterabwoba no gukomeza umutekano w'igihugu. Yashyize amafaranga menshi mu rwego rw'ingabo ndetse anashyiraho ingamba zo kurwanya iterabwoba mpuzamahanga. Muri manda ye ya mbere kuva mu mwaka wa 2016 kugera mu mwaka wa 2020, Trump yagize ingaruka zikomeye ku bukungu bw'igihugu, politiki z'ubuzima, imiyoborere mpuzamahanga ndetse n'imiyoborere y'igihugu muri rusange. Nubwo hari amushinja kutita ku burenganzira bwa muntu no gushyiraho ingamba zahaye intebe ivangura, ibikorwa bye muri manda ye ya mbere byagize uruhare mu guhindura isura ya politiki ya Amerika. Nkuko nabigarutseho, yashyize ingamba zikomeye zo kugenzura abinjira mu gihugu, harimo no kubaka urukuta ku mupaka wa Mexique kugira ngo rurinde umutekano w'igihugu. Trump yagerageje guhindura uburyo Amerika ikorana n'ibindi bihugu, akenshi asaba ko ibihugu bikwiye gutanga amafaranga menshi mu bikorwa by'umutekano cyangwa se ibindi bikorwa bafashwamo na Amerika.
Mu gihe cy'imyaka ine yamaze muri White House, ubukungu bwa Amerika bwaratumbagiye, habaye izamuka mu mubare w'amasoko y'imigabane ndetse benshi mu banyamerika bava mu bushomeri babona akazi. Abashakashatsi bavuze ko ibi byatewe ahanini no kugabanya imisoro ndetse no gushyiraho ingamba zazamuye inganda z'imbere mu gihugu. Gahunda yo kugenzura abinjira mu gihugu yagize uruhare mu kugabanya umubare w'abinjira bujura muri Amerika ndetse nongera icyizere cy'abaturage ku mutekano wa Amerika. Nubwo hari ibihugu byinshi bitishimiye uburyo Trump yakoranye nabyo, hari bamwe bashimangiye ko yahinduye uburyo bw'imitegekere bwa Amerika ndetse yereka isi yose ko Amerika itazihanganira ibikorwa by'ibihugu bititeguye kubahiriza amasezerano. Ibi bikaba byarazamuye amakimbirane n'umwuka wo kutumvikana hagati y'Amerika n'ibindi bihugu byinshi, cyane cyane byo muri Afurika y'Amajyaruguru ndetse no muri Aziya. Guhagarika amasezerano nka Paris Agreement byatumye ibihugu byinshi bibona ko Amerika itakiri umunyamuryango mwiza ukwiriye kwishingikizwa mu rugendo rwo kurwanya ihindagurika ry'ikirere. Kamala Harris, umwe mu bagize inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba yarabaye kandi vice perezida wa mbere w'umugore ndetse n'umwirabura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niwe mukandida wari uhanganye na Donald Trump mu matora yakozwe ejo bundi ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka. Demokarasi ivuga kudacecekesha abaturage, kudasebya abaturage, ntuzimye mikoro yabo mu gihe bavuga ibintu bifite akamaro ku buzima n'ubwisanzure. Aba bayobozi basabwa gukoresha mikoro buri gihe kugira ngo bumve. Impamvu nta yindi nuko badashobora kugira ijwi na rimwe batinginze abaturage. Gusa babagiriye icyizere ugasanga ku kanya bahise bagenda n'ugomba kuvuga. Icyo agomba kuvuga ni igihe cyo kuvugira. Mureke tubamagane. Mureke tubagendere unono. Tubakure mu nzira. Bitari aka kanya bibagirane burundu. Ngo n'abantu batorewe guhagararira abaturage. Gusa icyo bibagiye twe twamwanya ni demokarasi. Yabanje kubasezeranya ko niba Matora azakora ibishoboka byose ku buryo buri munyamerika abona ubuvuzi bwiza kandi buhendutse. Ibyari gukorwa nk'umuti ku bibazo by'ubuzima n'ibiciro by'ubuvuzi biri hejuru hara muri Amerika. Harris yagaragaje ko azashyira imbere gahunda yo guteza imbere ubukungu, harimo no gushyigikira imishinga mito n'iciriritse ndetse no gufasha abakozi kubona imirimo myiza, ndetse ashimangira ko azahita yongera umushahara w'abakozi mpaka kukuba kabiri ugereranyije n'uwari usanzweho. Kamala Harris yavuze ko afite ingamba zihamye zo kurengera uburenganzira bw'abagore no guhangana n'ihohoterwa rikorerwa abagore rishingiye ku gitsina. Yashimangiye ko azakomeza gushyigikira amategeko arengera abagore. Yasezeranyije abanyamerika ko yazakora ibishoboka byose ku buryo Amerika igira uruhare ruti rw'ikindi gihugu cyose mu kurwanya ihindagurika ry'ikirere, harimo no gushyiraho ingamba zo kurwanya no kugabanya imyuka ihumanya ikirere. Kimwe na Trump, Kamala Harris nawe yashyize imbere gahunda yo guteza uburezi bufite ireme, harimo no gushaka uburyo bwo kugabanya amafaranga y'ishuri ndetse no kongera amahirwe yo kwiga ku banyeshuri mu miryango itishoboye. Kamala Harris yibanze kuri politiki y'ubuhunzi nka gahunda cyangwa se amategeko agenga uburyo abantu bashobora kubona ubuhungiro mu gihugu kitari cyabo, cyane cyane abimukira baturutse mu bihugu bifite ibibazo by'umutekano muke, intambara cyangwa se ibindi bibazo bikomeye. Kamala Harris nka vice perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni umwe mu bagize uruhare runini mu gushyiraho no gushyigikira politiki z'ubuhunzi muri Amerika. Mu gihe cy'ubuyobozi bwa Perezida Joe Biden, Harris yagaragaje ko ashishikajwe no gukemura ibibazo by'abimukira bahungiraga muri Amerika. Yashyizeho ingamba zo koroshya uburyo bwo kubona ubuhungiro ndetse no guha agaciro uburenganzira bw'abahungiye muri Amerika. Izi ngamba zari nko kongera umubare w'abantu bashoboraga kwakirwa nk'abahungiye muri Amerika ndetse no gutanga amahirwe menshi cyane yo gusaba kujya kwibera muri Amerika. Gusa Kamala Harris yagaragaje ko hakenewe uburyo bwo gucunga imipaka, harimo gukorana n'ibihugu bituranye na Amerika kugira ngo habeho gukumira impamvu zituma abaturage bahunga bakava mu bihugu byabo bakerekeza muri Amerika. Ibi ngo byagerwaho ari uko habayeho imikoranire myiza hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bikikije Amerika. Harris kandi yagaragaje ko hakenewe gushora imari mu bikorwa remezo no mu bindi bikorwa bigamije kuzamura imibereho myiza y'abaturage bo mu bihugu byohereza abimukira muri Amerika kugira ngo bagabanye umubare w'abantu bahunga ibihugu byabo kubera ibibazo by'ubukungu cyangwa se umutekano muke. Kamala Harris yashyizeho ingamba nyinshi zigamije kunoza politiki zirebana n'impunzi muri Amerika, yita cyane ku gukorana n'ibihugu bivamo abimukira kugira ngo hamenyekane impamvu nyamukuru zituma abaturage bahunga ibihugu byabo. Yashyize imbere gahunda zo gufasha abahungiye muri Amerika kubona serivisi z'ibanze nk'ubuvuzi, amashuri ndetse n'ibindi. Mu bijyanye n'imikoranire mpuzamahanga, Harris ashyigikira imikoranire ikomeye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bya NATO, cyane cyane muri ibi bihe by'intambara ya Ukraine n'Uburusiya. Mu mishinga ye n'ibyo yasezeranyije abanyamerika byose, Kamala Harris yagaragazaga ko ifite icyerekezo cyo kubaka Amerika irimo ubwiyunge, aho abantu bose bashobora kugira amahirwe angana, byose akabikora agamije guha agaciro buri munyamerika ndetse no gutuma igihugu gikomeza gutera imbere mu buryo burambye. Gusa akaba mugano turi mu benshi agira ngo ari mube mu matora ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aheruka kuba. Abanyamerika ntibagiriye Kamala Harris icyizere, ahubwo bagiriye icyizere umukandida wa Democrat Donald Trump bariwe batora. Kamala Harris yatowe n'abanyamerika bangana na miliyoni 39, abantu 47,000 ndetse n'abandi 346, ibingana na 47.7% by'amajwi yose y'abatoye. Ku rundi ruhande bo babyinaga kamukirenge kuko Donald Trump yaramaze gutsinda amatora afite amajwi agera kuri miliyoni 73, 419 ndetse n'andi 837. Aya akabangana na 55.7% by'amajwi yose y'abatoye. Birangira yeretse igihandure Kamala Harris, umugore wa mbere w'umwirabura warugize amahirwe yo kwiyamamariza uyu mwanya. Umugore w'igitangaza natinzeho, Kamala Devi Harris, yavutse ku itariki ya 20 Ukwakira umwaka w'1969, avukire kwa Cleveland muri Leta ya California. Niyo mfura mu muryango w'abana babiri, akafite murumuna we witwa Maya. Ni umukobwa wa Shamara Gopalan,
umuhindekazi w'inzobere mu buvuzi bwa kanseri, naho akaba Donald Harris, umwarimu w'ubukungu ukomoka muri Jamaica. Ababyeyi be bahuriye muri kaminuza ya California, aho bombi basoreje amasomo yabo, bisanga banahuje umugambi wo guharanira uburenganzira bwa muntu, aho bongeye guhurira mu muryango waharanira uburenganzira bwa muntu no kurwanya ivanguramoko. Nyuma yaho baza kubana, gusa icyo batari bazi nuko amateka yabo yari kuba kimwe mu bintu byari kugira ingaruka zikomeye ku myitwarire ndetse n'imyigire y'umukobwa wabo Kamala Harris. Uyu mwana wabo Kamala Harris yize amashuri yisumbuye i Montreal muri Canada, aho nyina yigishaga muri kaminuza ya Michigan. Harris yize muri Harvard University. Iki kigo kizwiho cyane gutanga uburezi ku banyeshuri b'abirabura, Historically Black College and Universities, HBCUS. Aha yahakuye impamyabumenyi mu by'amategeko. Nyuma yaho yiga mu ishuri ry'amategeko rya University of California, Hastings College of Law, aho naho ahakubukana indi impamyabumenyi mu mategeko. Nyuma yo kwiga, Kamala Harris yatangiriye umwuga we nk'umunyamategeko mu mujyi wa San Francisco, aho yabaye umucamanza w'akarere mbere yo kuba District Attorney, umuyobozi w'intara ya San Francisco kuva mu mwaka wa 2004 kugeza mu mwaka wa 2011. Nyuma yaho yabaye Attorney General, umucamanza mukuru wa leta ya California kuva mu mwaka wa 2011 kugeza mu mwaka wa 2017. Mu mwanya wa Attorney General, umucamanza mukuru, Harris yashyize imbere gahunda zo kurwanya ibyaha no guteza imbere uburenganzira bw'abaturage. Mu mwaka wa 2016, Kamala Harris yinjiye mu nteko ishinga amategeko ya Amerika nka senateur uhagarariye leta ya California. Icyo gihe yari umwe mu bagore b'abirabura ba mbere binjiye muri Sena, kandi yakomeje kugaragaza umwanya wo ku bibazo bitandukanye birimo uburenganzira bwa muntu, ihindagurika ry'ikirere ndetse n'amategeko agenga imigenderanire hagati y'Amerika n'ibindi bihugu. Agihabwa inshingano yibanze cyane ku ngingo zitandukanye zirimo ubuvuzi bwiza, imiyoborere myiza n'uburenganzira bw'abagore. Kuva muri Mutarama y'umwaka wa 2021, Kamala Harris niwe Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byashyize amateka kuko yabaye umugore wa mbere ndetse n'umwirabura wa mbere uhawe uyu mwanya ukomeye muri Amerika. Kuwa kabiri ku mukuru w'igihugu, Harris yakomeje gukora ibikorwa bitandukanye birimo gushyigikira gahunda za Biden zo guhangana na COVID-19 ndetse no kubungabunga uburenganzira bw'abaturage b'Amerika. Yagiye agaragara mu bikorwa byo gushaka ibisubizo ku bibazo by'imibereho ndetse no gutinda ku ntambara zikomeje muri Ukraine ndetse no muri Gaza. Kamala Harris azwiho guharanira uburenganzira bwa muntu no gushyigikira politiki zigamije kugabanya ubusumbane hagati y'abaturage b'ingeri zose z'imibereho. Yibanda cyane ku ngingo zirebana n'ubukungu bw'abaturage batishoboye, uburezi bufite ireme ndetse n'ihame ry'uburinganire. Kamala Harris azwiho kugira imico iranga abayobozi beza, harimo ubushobozi bwo kumva abandi no kubaha ibitekerezo bitandukanye, ibi bigatuma abasha gukorana neza n'abandi bayobozi ndetse n'abaturage. Harris ufite umugabo witwa Doga Imhoff hamwe n'abana babiri, ubu ni umwe mu bagore bakomeye kandi bafite ijambo muri politiki ya Amerika. Kamala Harris nubwo agaritswe na Donald Trump mu matora, aracyari umuntu ufite imbaraga muri politiki ya Amerika kandi unafite intego zo gukomeza guteza imbere imibereho myiza y'abaturage b'Amerika ndetse no kurwanya ivangura rishingiye ku moko cyangwa igitsina. Trump yatowe n'abanyamerika ku bwinshi, we yitezweho ko azashyira imbaraga mu gukaza ingamba zo kuvugura amasomo atangwa ku banyeshuri, akibanda ku masomo ajyanye n'ikoranabuhanga no guhanga udushya kugira ngo abanyeshuri b'abanyamerika babe bashoboye guhangana ku isoko ry'umurimo ku isi yose kuko rihindagurika umunsi ku munsi. Gusa abarebera mu ndeba kure bo bashimangira ko Trump ashobora kuzibanda ku guha abanyamerika ubumenyi bushingiye ku muco n'indimi. Hari impungenge ko ku ngoma ya kabiri ya Trump uburenganzira bw'abaturage mu byiciro bitandukanye nk'uburenganzira bwo kuvuga no gutanga ibitekerezo bushobora gushyirwaho akadomo. Nanone kandi ngo ashobora gushyiraho amategeko akomeye agenga itangazamakuru, bigatuma bagukandamizwa ndetse n'igitugu ku binyamakuru bitavuga rumwe na leta. Ibi Trump akabigerekaho gushyiraho politiki yo kwirukana abimukira benshi muri Amerika, nubwo byaba bishobora gutuma imiryango itandukana, ngo ibyo ntago abyitayeho. Trump ashobora kuzashyiraho politiki zigamije kongera umutekano, harimo nko kongera ingengo y'imari mu nzego z'umutekano nko muri FBI ndetse na polisi, gusa akagabanya amafaranga ashyirwa mu bikorwa byo kurengera ibidukikije, aho benshi bemeza ko izi gahunda zo kurengera ibidukikije muri Amerika zishobora guhagarara cyangwa se kugabanywa ku ngoma ya Trump, ahubwo agashyira imbaraga mu guteza imbere inganda zitangiza ibidukikije. Trump ashobora kuzashaka uburyo bwo kongera umubano na Afurika, ariko akabikora mu murongo w'ubucuruzi gusa, atitaye cyane ku bibazo by'imibereho y'Abanyafurika. Politiki z'ubucuruzi zizakomeza kubishingiro mu nyungu za Amerika. Ibi bishobora kuzatuma haba impinduka mu bucuruzi mpuzamahanga. Ashobora gushyiraho politiki yihariye ku bihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo hagamije kubungabunga inyungu za Amerika gusa. Ikirenze byose, Perezida Donald Trump yitezweho na benshi ndetse n'isi yose nuko azitwara mu kibazo cya Ukraine n'Uburusiya, dore ko yashimangiye ko nagera ku butegetsi azahita ashyira akadomo ku ntambara ya Ukraine n'Uburusiya. Uko azitwara mu ntambara ikomeje hagati ya Israel n'ibihugu by'Abarabu nka Iran n'imitwe nka Hezbollah, ndetse n'uruhare rwe mu gushyira akadomo ku makimbirane ahora hagati y'igihugu cya Kongo n'ibihugu bigikikije nk'u Rwanda na Uganda. Perezida Donald John Trump watowe nka Perezida 47 wa Amerika azatangira imirimo ye nyuma yo kurahira ku itariki ya 20 Mutarama mwaka wa 2020 mu mbuga iri imbere y'inteko ishinga amategeko i Washington DC. Azaba ari umuhango w'irahira rya Perezida 47 mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri uyu muhango, Perezida Donald John Trump azarahirira kubahiriza itegeko nshinga maze akurikizaho kuvuga ijambo ryamuteguriwe uwo munsi. Ubu nkugezaho iki kiganiro, Perezida Donald John Trump yatangiye gushyira abayobozi bazamufasha kuyobora Amerika. Reka tumwifuriza amahirwe masa muri manda ye ya kabiri. Ngiye mvuga kuri mikro na Ribonera Bayo. Wakoze kunyumva. Bye. Dusubire dukumburanye.